Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel aberta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. AK News Channel ahempu Agustin Kramsaphan warenalo awe pinpen pura ahem pulis atum chekom dam pakpu alam ki keklang. Kopi koson penlone kedamtang niphai inkora pho Arni Ajo apor AK News Channel ahempu Agustin Kramsa ahem pulis atum chekom dampak. Birta kelongdun atengke bang so ajo kesang apor hutsi Diphu Police Station OC JS Kubong pen Japon Linsi kopi koson penlone AK News Channel ahempu Agustin Kramsa ahem chekom dampak. Seta laso hu thangnat waren alu awe pin pensi ahem get arlo ludampu api Agustin Kramsa ahem arlo doma awe mapu kiri katar lipchi aphan anta kabor ilu Seta Agustin Kramsa ahem asor police atuma phan karjuduna hu thangnat alu awe pin pen hem arlo ludlong le pusi aronalam thandunlo Lapen kenang sot alo nang paklang tha puta ke hang ahut OC chethak dun thek thedat lo pusi kar chudun ahut alam klanglo api police atum kenang sot alo angthek paklang dun thek thedat ajok police atum chewang ruk lo pu isi kamang humimi alama bangki jongsi waren alo mate thangnara complain alo paklang thek thepin pen koson pensi ahem ka khuruk dama laki isi mang humimi Jongsi complain do pulote ajo kali anarlo aporsi ahem damnangji lapen kali pulote alang liphan kopi a section IPC aron atengsi kapa bonma hala ala so atengsi damnangji mate hangnangche bono usi Agustin Kramsa ahem asor phirangke angno thanpo lasi birta kiribdun ahut anke kopi alam pensi kepe bonlo ne klardak pen thangta chini dun dela News report Karbi Anglong News Channel. Teach me, like, house warrant search is not required. Sir, please don't tell me like that. In midnight, like you are harassing like anything, and then like with see suited booted to look at these people. My son will get scared. I'm telling you, and this has not happened for the first time. For 2 decades, we've been tolerating this. No, I'm telling you, and I'm requesting you now also. Please back off. I'm telling you, otherwise. What do you want to do? What are you going to do? No. See, What do you want to do? it's not good. It's not good. This is not the proper way. Try to cooperate. This is not the proper way. Cooperate us. This is not the proper way. This is not the way. This is not the way you harassed. You see, on production of the warrant, it's written out here. All of a sudden, they wanted to, like. কারণ আমি সার্চ করতে পারি সার্চ করতে পারি Sir, but আমি কিছু দরকার নেই আমি সার্চ ওয়ারেন্ট লই যাব দরকার নেই sir, that we can understand, but there should be any some complaint lodged against the person you are actually we searching have for. some Ingdeng kepru rang sina sarpo kar chupon chiaphan thurika mamai ke sengpo Nijang Karbi Anglong ke parlo lakha troxy kopili constituency arlo prilo Waisong High School along Ingdeng kepru rang sina sarpo kar chupon chiaphan thurika mamai ke sengpo Phai kunia chiklo ni phai inkora trok ningkan suri hinira inkora ke thom arni narlo chitim por phai isira achitim apor malompen Waisong High School along rurang sina sarpo kar chopon along mai chari pon mai phu senodrong phar lapen mai alam theke jai pon kong chun bang seng independency than bajir mi po Tirika mamai ke seng along alu hiaman pen chetong dun UPDS chairman long sodar sinar KLA Turipi Klembang Phu Ram Singh Phangcho Chandra Singh Dera Rong Asar Khor Singh Be atum chetong dun pen mai RDP dun Prilo Waisong High School Pathu Aklamalong Ningkan ke thom ke chok rurang sina sarpo kar chopon along Tirikam amai ke sengpon along Arpu Maipu Long Sodar Sinar Dun Maipu Chandra Singh Dera Dun Maipu Jor Singh Timung Lapen Kong Chunbang Dhoniram Ingleng Rap Chunbang Daneshwar Ingti Ren Singh Kramsa Dihin Rimbang Maipu Jam Ronghang Rupesh Be Mohan Dera Sanjeev Timung Mongal Terang Atuma Phansi Arpu Pipon
Labangso ingdeng kep rurang sina sarpo kar choponji non kivangji mati jonga chikloni phai inkora ke thompen inkora throk ningkan surihinira inkora ke thom arni an lapen kar chopon amayalong abarim alun lapen abarim kapathu ason amung kachepati pusitame biponji pusi ningje po Kiruni pen kam singdera Karbianglong News Channel Prilu arong along kapadopon thuji pining le thotta ningkan ke thompleng poladak prilu arong kibi lapen ke la rurang sina amai pining ningkan kep ke jok labangso katalon pon labangso pini nilitum tirika mamai mate reception committee ke seng amai lo lasi non ke bangji mati jong ma chiklo inkoira ke thompen inkoira throk an kapadopon ji labangso amai nilitum pini reception committee mate tirika mamai seng ponlo lasi pini nili phamsi labangso amai along mei pu arpu mate president arpu bangke nang piglo lasi labangso amai kapachun je phani litum un anbor iponpo lapen ke ladak labangso amai along nang cherap te to dun je phan nili kadu gabe korte ingir sarpi sarpu mate jutang jubat ka chinghon kadu kabe karbi solang do rat phanta chuningri lo lapen ke tabangso mo amay hustame kadu kabe nang litumahin penta ali racham nang pidunji arong bohong nang pidunji phan li chuningri par piglo athima ke litum karbi atumta khekang thimpenak ilitumta solajong labangso khei identity mate isi khekang thimpu ang thek donanggi pulonte ilitum ing thimlim karbia jutang jubat porom puthi lun tomo lahaya bangke ilitum rim pamenangji pakapacan je phan claim nangji labangsi ilitum labangso amai kibi bonang koke rurang sina sarpo helo ilitum karbia khey phan jutang jubat mate lun lam nang than chinga banglo alang ni helo luna kurulo lasi ilitum alang li phan kachikimo abang ke kenang sodlo alang li khanta ilitum kimo ponba manang lapen iprang tame alang li akhir jume pen ilitum labang so alun alam ilitum karbia khailong kapacan ponji kapacit tak ponji phan akhir jume hang ponona nasinon ke bangji mati jonga chiklo inkoira ke thompen inkoira throk an labang so ilitum rurang sina sarpo phan panong pen labang so karchu ponji phan amai ilitum bipon po ase hala so mailong labang sonang litum cerap citu pen na pacun dunji phan kadu kabe karbi solang dorat phanta chuning rilo asi nilihin pen ke kaningge damji lam cholo Lokhimon Sanghapen Chepatepi Ponsi Mai Ahongjai Mai Along Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Team Karbi Anglong Atum Kachetongdu Northeast India Angkang Along Nongnam Chithangklong Alongri Lakha Inkoira Trok Dua Bargri MSC Constituency Ke Parlo Jesimet Lakha Hini Dolamara Lokhimon Ashram Alongri Along Pini Sokphe E Apamalong Kapiman Pon Mai Ahongjai Mai Along India Along Nongnam Chithangklong Asong Japo Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma Lapen Team Karbi Anglong Jabang Northeast India Along Nongnam Chithangklong Asong Japo Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen MLA Mate Speaker Dr. Numal Momin Karbi Anglong MLA EM MSC DC Lapen SP Atumpen Chenglok Bangso Amailong Chetong Dunsi Alir Alonpen Mai Pachunpo Jaimek Atengpen Adapor Pai Kep Apor Assam CM Himanta Biswa Sarma Nang Sunsi Puthot Kuru Ahem Kangthir Along An Pale Damsi Kuru Chidor Sandam Lapen Kuru Pen Chinki Chethan Padupo Kachingki Chithan Chok Erapi Puthot Don Rita Ing Pupon Lapen Sokphe E Anglong Along Lokhimon Mondir Ki Kimchi Aphantami Long E Sompo Long E Ke Som Asai Tang Erapi Puthot Sokphe E Apamalong Kapiman Pon Mai Hongjai Amayelong Nang Chitongdu Lokhimon Sangha Saipu Kong Dhaniram Timung Kachepahem Pupon Amay Along Saipu Kong Ruby Singh Han Sepensi Aluhi Kapachini Lapen Mai Kepa Alamthi Jai Ponlo Bangso Amayelong Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma Pen Mai Along Kaning Chepon Atengke
pini pen phongni lo ne kewang lapen bangso along rialong arnam lokhimon along kachardom pen hirjume kelong thetana jok ne kewang ning ing sampik lapen mai along sok phe e anglong along lokhimon mondir ki kim ponche phan kuti pho atangka Assam government pen long e somtekang Bangso amayalong Lukhimon adhorom aphan ke kroy aralatum chinglok Karbi arat ariso ejang sarpi sarpu aklim ang parben chinglok suri suri arat chetong dunsi alir alon ing something inter pen mai bachun dua barguri pen Edwardson Toipo Karbi ang news channel আজি দলামাৰাত লখিমপুৰ ধৰ্মীয় সংহতি সভাত যোগদান কৰিলোঁ আৰু গুৰু লক্ষণ ইংতি হানছেক দেৱৰ প্ৰতিমূৰ্তি এটা উদ্বোধন কৰাৰো আমাৰ সৌভাগ্য হ'ল এই সমাৱেশলৈ মই তৃতীয়বাৰৰ বাবে আহিছোঁ ইয়াত আহিলে সঁচাকৈয়ে মনটো এক আধ্যাত্মিক শক্তিৰে ভৰি পৰে মই পুনৰ লক্ষিমন ধৰ্ম প্ৰৱৰ্তক গুৰু লক্ষণ ইংতি হানছেক দেৱক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু বৰ্তমানৰ গুৰু মদন ইংতি হানছেক দেৱকো মই মোৰ প্ৰণাম জনাইছোঁ এতিয়া মেইন ইয়াত হ'ল যোৱাবাৰ আহোঁতে মই পাহাৰৰ ওপৰলৈকে ৰাস্তা বনোৱা কথা আৰু বাকীখিনি কৈছিলোঁ সেইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ লক্ষ্যটো হ'ল যে মন্দিৰ আমাৰ পাহাৰৰ ওপৰত আমি যদি মন্দিৰটো সুন্দৰ কৰি বনাব পাৰোঁ কাজিৰঙালৈ অহা পৰ্যটকসকলে এই অঞ্চলটোলৈ অহাৰ সুবিধা পাব আৰু তেওঁলোকে পৰ্যটনৰ দৃষ্টিভংগীৰ পৰাও যথেষ্ট এটা ঘূৰি ফুৰা ট্ৰেকিং কৰাৰ কাৰণে এটা পথ বিচাৰি পাব গতিকে পৰ্যটন আৰু ধৰ্মীয় দুইটা দৃষ্টিভংগীৰ পৰা এই মন্দিৰটো আমি নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম কাৰ্বি আংলঙৰ CM তুলিৰাম ৰংঘৰ আৰু বোকাজানা বিধায়ক নোমল মমিন হোৱাৰ পিছতো কাৰ্বি আংলঙৰ উন্নয়ন হৈয়ে আছে কিন্তু তথাপিও আগন্তুক দিনত আৰু কিবা কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে আমাৰ মেইন যিকেইটা কাম আছে বৰ্তমান আমাৰ ইয়াত যিখন এগ্ৰিকালচাৰ কলেজ আৰু ভেটেনাৰী কলেজ এই দুখন আমি খুব সোনকালে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে বিভিন্ন ব্যৱস্থা চলি আছে আৰু ইউনিভাৰ্চিটিখনো আমাৰ এজেণ্ডাত আছে হ'ব চব পৰিব Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me